Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar, kanalimizni uzoq yaqindan ko'rib kuzatib o'tirgan musofirda yurgan vatandoshlarimiz, bugun ham sizlarga navbatdagi Xolg'o'jani ko'rsatib tanishtirib o'tamiz. Ajoyib местоположениеda bahasam normalniy bahada bo'lgan 2 qavatli ish ko'rib turganingiz 175 kvadrat metr ega bo'lgan hovli-joy sotib chiqdi. Manzillari Urganch Sputnikda Orientir ruhiy asab kasalliklari dispanseri bo'ladi azizlar. Gaz, svet, suvdan muammo yo'q. Transport 18, avtobus 18, Damas yurt turibdi. Maktab, bog'cha hammasi yonida joylashgan azizlar. Ko'chasini ham ko'rib o'tamiz yana. Ko'chasi ham dosh ko'cha. Kengina. Biramasi 2 mashina svobodniy kirib chiqadi. Balkondan ega, bog'dan ega azizlar. Ajoyib proyektda salangan. Eldini ko'rib tursangiz, elde sentralniy kanalizatsiya beton bo'lib quyilgan, zeleniy zonasi bor. Zinalar ham yana beton zinadan. Yine azizlar. So'qillar ham miramir qilingan. Eshiklar ham og'ir demir eshikdan yine. Sifatli. Bismillahdan Xolg'o'jayimizga giramiz. Girgan joyimizda doğruda yine dalan. Ben 2. etaja çıkıp geçiş joyi. O'ng tarafda rakovina. Evde yine kulchatilla avtomat. Hemmenlik alohida o'chadan 100% oboydan chiqib turibdi Xolg'o'jayimiz. Oyoqdagi 100% laminat pol. 1. etaj to'pli pol qilingan ekan. 2. etaj akfa radiator batareyalar bilan. Agar bunda tochkalar qo'yilib o'tilgan, bir batareyani akfa radiator batareyani ildirib bersangiz, hem to'pli pol hem registr batareyalar qizdirib turadi. O'tatib. O'ng tarafda eshiklar ham laminat eshikdan sifatli, oynalarda. O'ng tarafda birinchi xona bo'ladi. Buni adashmasamiz zal desak, adashmam bo'lamiz. Bir emas 2 oyna qo'yilib o'tilgan. Oynalar ham plastik rammadan, podokoniklar ham sifatli podokoniklarda yine. Birdan tochkalar bor. Akfa batareya qistirib beraman deysizmi, chugunli batareyami? Tayyor tochkalar. Yine. Hammasi ramkaning ichine oboy qilingan, hozirgi zamonaviy model 100 tirani yurib tursa, antenna, televizor tochkalar bor. Chiroyli. Ne to'pli polni kollektor hamda girgan yerda. Keyin bana doğruga yuramiz, dalan. Bunda meni tochkalar aytganimning oyoqdalar yine laminat pol. 2. xona. Ben eshiklarni aytib o'taman. Eshiklar 100% laminat eshikladi. Beram yana oynalar boq tarafga qaragan, spalniy komnata 100% oboydan chiqib turibdi. Podokoniklarni tayyor. Lustralar ham bor. Televizor tochkalar bor. Doramiz normalniy komnata. Bunda sanuzel. Bunda to'pli polni kollektorlari yine gizlab o'tilgan. Akkuratni ham sanuzel. Birinchi qavatimizda 100% kafeldan chiqqan vanna, unitaz bor. Semistatelar ham qimmatindan qo'yilgan aziz yurtdoshlar. Rakovina bor. Bunda kirmashin tochka. Ne deydi? Oshxona, ayollarimizni sevimli joyi, kuxnya bor. Kuxnya ham stilniy kotel sho'rda joylashtirilgan. Reduktori bor, gaz tochkaga turibdi. Bunda akfa radiator batareyasi bir yere qo'yib berganlar. Kesik joylari podol bo'ladi. Fartuklar qilingan, kafeldan oboydan chiqib turibdi yine. Vititcha joyi. Azizlar, bunda rozetka, bunda suv tochkalari. Kuxnyani lyustrasam, kuxnyaga mos ravishda qo'yilgan. Oynalar boq tarafga qarab, hozir bog'i endi bog'a chiqish joyi. Bismillah. Bog'a chiqish joyi ham oyoqdagilar zina qilib quyilgan. Yine bog'i. Kengina bog' qilgan, zeleniy zonasi. Bu bog'ni ham quyilib turibdi yine beton bo'lib. Yurish joyimda gaz sho'chchi azizlar. Yine Xolg'o'jayimiz arka tarafdan ko'rinishi. Narxini ham video davomida yozib aytib qoldirib o'tamiz. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rib boringlar. Bir like'larni bosib turing. Endi 2. qavatga chiqamiz azizlar.
İkinci qavatından sanuzi ilə bazı göstərib ötəmiz. Birinci qavatını göstərib bolduq. Bunda zinantiyəni çünki gizlə bərgəllər. Əziz yurttaşlar, meydə şüydə qoymağa. Dalanam gengine. Şimdi ikinci etaja çıkamız. İkinci etajımızdan lamçiyələ yine diviziyine bu anda. Yanından lamçiyələ. Zinalarım MDF. Zinalardan kılınga sifətli. Yine aboy belirlərəm. Yarki aboydan. 100% aboy xarlıcayımız. Lüstra ne dediğini? Lüstra kımmat. Sifətli lüstradan. Balkonu az görüb çıxamız. Berəm laminat pol. Birinci xana. Zalın üstü zal. Yine. İki toçki. Radiator bataryalar oynanadı işen akana. Ben taraf balkona çıkış çayı. Yine balkon azizle. Zalım gelir. Bunda sanuzili. Tuvalet banisi. Yine azizle. 100% kafe. Köpçülük iki etajlı alada, ikinci etajında tuvalet banı bomidi. Şuna ise köp üyalıqçılarımıza makul bomidi. Bunda ikinci etajından var hacatxanası. Vanna hacatxanası. Deyinəm bir konutası. Spalni konutadım acayip doğru gələdi. Lüstralan ter, laminat pol, şimdi radiator bataryalar var. Aytqanımız deyil. Bunda bir xana. Deçsi konuta desək ama daşmam olamız. Yine. O boydan çıxıb tutdu laminat pol. Bataryalar var, aynaları bax tərəfə qarına. Yine. Acayip. Sizə bilən 2 qavatlı 175 kvadrat metre ega bolğan hovlucanı görüb avzora çıxdıq. Mənzili Ürgənc Sputnikdə orientir ruhi kəsəlliklər dispanseri boladı əzizlər. Narxına gələdə olsaq, narxı 72.000 dollar aytı tutdular. Üstündə qayıtıb gəlişib bələdilər. Variantlar yox. Fakat naqd pul əzizlər. Təyər patikülü çikolatda normalni baxada əziz yurttaşlar baxası onun qımmət emas, ortaça baxada ondan ham qayıtıb gəlişib bələdi. Mülki egasini özü bilan uçlaşdırmamız, bemalol savdolaşıb gəlişib ala verəsə, telefon nömrələrimizi yazıb qaldıramız. Bemalol aloqa çıxayınlar. Əgər sizə uyinizdə satıb bilməyə oturgansanız, dərhal bizə telefon edin. Bizə bilən tez və asan satasınız. Bizə də 5 kanal var əziz yurttaşlar. YouTube, Instagram, Telegram. Xullas həmməsində reklamlar qoyub çıxarıb verəmiz. Ya bulmasa üzərimiz tezraq satışda əməli yardım qılamız. Bizəni kanalımızdan uzaqlaşmayın. Kanalımıza abone olmamışsanız podpiskiya basıb abone olub qoyun. Like basmamışsanız bir dana like basıb bu video rolikimizdə Sputnikdən 2 qavatlı normalni baxada hovluca izlə bilən yurttaşlarımız yaxınlarınıza tarqatıb qoyuşam yaddan çıxmasın. Xeyr, sağ salamat olun. İkinci video roliklərimizdə görüşüncə aman olun.